Jibril Ouattara. Terekamu. Piara. Yarajihiza yarakibuze. Waba warigeze kujya gukoresha imodoka wataha ugasanga ibyo bishe biruta ibyo wari wagiye gukoresha? Ibyo ntibizongere kukubaho. Gana Fuel Auto Car Garage tugukorera imodoka bya kinyamwuga kandi tuyikoraho rikaka pe. Dufite ibikoresho by'ikoranabuhanga, dufite amapiyesi de rechange kandi dufite n'abakozi babigize umwuga. Gana Fuel Auto Car Garage tuguhe serivisi zikunogeye kandi zihuse. Dukorera Kicukiro mu Kagarama, umuhanda wa 467. Ukeneye ubundi busobanuro waduhamagara kuri nimero 078 26 76 796. Tugane tugufashe. Fata ikarita y'umuhondo. Nese izina se riri byisevire ngo ni WhatsApp rero kuzima. Oya ntabwo ryisevire. Nese ndashiraho ndeno. Nibwo izina ryawe. Icyaga Presidentizo izere man. Kamfata icya kabiri. No vamos. nawe ariko uyu munsi nta bintu yakina. Niba ariko yagiye amasinga aragitanze.
banze kwikuramo abakinnyi. Chabalala. Aperi se. Aperi tamashaga. Aperi. Kafote kamwe kahita wumva neza kugira ngo Mwenye Gigia. Kigali ni ikipe yo kuza gutesha abantu amanota gusa. Reba nk'uyu mudefanse ahanageze. Agiye kuzana winga macacari. Bamwita muzungu. Babone ku bundi. Kadima ndi ayitayisa. Mama Dusi. Vamos botar por aí. Sabe, gato, menino tudo. Umuntu uri kuvuza ingoma. Ni umwe. Ukwisha umuntu. Muzungu asimbuye ni. Twebwe ineza yacu kane yacu ibintu byawe nibyo birebwa bibaze ko nta mayeri natwe ko buri mwaka biterekaho mbere yo umuntu abantu we umuntu bafungiye kandi ibihumbi 30 kanabisa kwiba amakuru aryoheye amatwi ye.